Iyisi dutuye. Aba ni abagize guverinoma y'u Rwanda. Abenshi babita Cabinet of Rwanda Members cyangwa se abagize inama y'abaminisitiri n'itsinda ntakurwaho ry'abantu batoranijwe rifashe guverinoma y'u Rwanda. Mvuze ngo ni nk'ubwonko bwa leta y'u Rwanda sinaba mbeshye. Abenshi bamaze kumenyera urupapuro rw'umuhondo rukunze gusohoka nyuma y'iminsi 15 rwanditseho ngo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Urwego rugizwe n'abaminisitiri bose bo mu Rwanda uhereye kuri nyakubahwa minisitiri w'intebe bose hamwe ni 22. Gusa mu minsi yashize hari indi ministeri nshyashya y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda yashyizweho. Ubwo umuyobozi wayo nawe aziyongera kuri aba ngaba. Sabo gusa bagize uru rwego ahubwo hiyongeraho abitwa abanyamabanga ba leta. Abo ngabo kenshi nabo bahabwa icyubahiro nk'icy'abaminisitiri kuko hari ababyoroshya bakabita honorable minister. Gusa mu nyito nyayo ni ba ministers of state. Gusa nabo urebye ni nka ba ministre bose hamwe ni 12. Nyuma yabo kandi hiyongeraho abandi bantu batatu bahawe ububasha na leta ko bagomba kujya muri iyi nama y'abaministre. Abo ni umuyobozi ushinzwe iterambere mu Rwanda, Chief of Rwanda Development Board, umuntu uyoboye ikigo gishinzwe mine na petrole mu Rwanda. Hiyongeraho kandi umuntu uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye, ndetse iyi nama iha ububasha Perezida wa Repubulika ngo ayiyobore. Gusa igihe hatabonetse iyoborwa na Minisitiri w'Intebe. Iryo tsinda rero ntakorwaho rihagaze mu mbaraga n'ubushobozi bwa politike mu Rwanda. Abantu 37 ni bande? Bize ayahe mashuri? Ese ubundi ni bantu ki? Bakoze iyihe mirimo mbere yuko binjira muri uru rwego rufata ibyemezo inama y'abaminisitiri? Ngo haye ikaze kuri Trust Wallet Studio. Nitwa Shalom niyo muvunyi, nguhaye ikaze. Kaduhere kuri nyakubahwa minisitiri w'intebe. Amategeko y'u Rwanda amuha izina ry'ikirenga mu byubahiro ari ryo Honorable Right Minister. Abandi ba ministre bose bakitwa honorable ministers, ariko kuri ministre w'intebe hiyongeraho ako kantu ka right honorable minister. Muri iki kiganiro uriho ubu ngubu ni honorable right minister Edouard Ngirente, n'umunyarwanda waminuje ibijyanye n'ubukungu. Ministre w'intebe mu Rwanda kuva ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2017. Ni intiti izobereye mu bijyanye n'ubukungu. Afitemo n'impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Louvain, kaminuza ikomeye mu Burayi. Aha i Louvain yahakuye impamyabumenyi nyinshi zitandukanye kuko ni naho yakuye impamyabumenyi y'iciciro cya 3 cya kaminuza masters mu bukungu bushingiye ku buhinzi. Yanahakuye kandi indi master degree mu byitwa financial risk management. Yanahavanye indi mpamyabumenyi mwibarurisha mibare ricukumbuye. Icyiciro cya 2 cya kaminuza Honorable Right Minister Edouard Ngirente yakigiye mu cyahoze ari kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yavutse mu mwaka w'1973. Avukira mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Arubatse, afite umugore umwe ndetse n'abana 2. Yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igenamigambi mu Rwanda, aba ndetse n'umujyanama mukuru muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda. Umwanya yavuyeho ajya kuba umujyanama mukuru w'umuyobozi wa banki y'Isi. Mu 2017 yagizwe Minisitiri w'Intebe wa Leta y'u Rwanda. Fatanya n'abandi kuko ntabwo muri wenyine kugira ngo bya bindi mwifuza ko igihugu cyacu cyageraho bigerweho. Honorable Minister of Local Government. Amategeko y'u Rwanda amuha icyubahiro cyo gukora imirimo yose ijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu. N'urwego rusobanuye byinshi kuri leta kuko rugena ingamba mfatamitegekere ya guverinoma. Kuri ubu uru rwego ruyobowe na Honorable Minister Gatabazi Jean Marie Vianney wagiye kuri uyu mwanya muri uyu mwaka w'2021 asimbuye Anastase Shyaka wanagizwe ambassadeur.
Honorable Minister Gatabazi yavutse ku ya 18 z'ukwa munane 1968. Yabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru guhera mu mwaka w'ibihumbi 2017. Yabaye ministre amaze imyaka 12 yose muri guverinoma. Yavukiye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu murenge wa Mukarange. Yize amashuri abanza ku Murindi, amashuri yisumbuye ayiga muri EAV Kabutare. Afite impamyabumenyi mu ibaruramari yakuye mu cyahoze cyitwa KISTE, ndetse n'indi ya Strategic Management yakuye muri Mount Kenya University iri ku rwego rw'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters. Afite umugore umwe n'abana 4. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 yize amasomo y'igihe gito mu Bushinwa mu bijyanye no gukumira ibiza. Yabaye umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu cyahoze ari komine ya Cyungo guhera mu 1990 kugeza mu 1993. Yabaye umuyobozi w'itumanaho n'imibereho myiza mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu 2010 kugeza mu 2013 RBC. Honorable Minister Dr. Geraldine Mukeshimana numwe mu ntiti z'abahanga bari mu Rwanda basobanukiwe neza ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Yageze muri guverinoma y'u Rwanda mu 2014 aje kuyobora iyi ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi. Yavutse tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 1970. Avukira i Huye. Honorable Minister Dr. Geraldine Mukeshimana afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Michigan University, imwe muri universite zihagazeho kuri uyu mubumbe. Yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda iyo yanizemo icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ni umubyeyi w'abana 3. Honorable Minister Dr. Vincent Biruta nawe ni intiti y'umuhanga cyane, akaba ministre w'ububanyi n'amahanga hamwe n'ubutwererane w'u Rwanda. Numwe mu nararibonye za politike zimaze imyaka myinshi muri guverinoma y'u Rwanda. Honorable Minister Vincent Biruta yabaye ministre w'ububanyi n'amahanga hamwe n'ubutwererane uhereye mu kwezi kwa 11 2019. Yagiye ayobora za ministeri nyinshi muri guverinoma y'u Rwanda. Mbere y'uko aza kuri uyu mwanya yayoboye ministeri ishinzwe ibidukikije. Honorable Minister Dr. Vincent Biruta yavutse ku tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 1958. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Université Libre de Bruxelles ni mu Bubiligi. Yinjiye muri guverinoma y'u Rwanda mu 1994. Ku ikubitiro yabaye ministre w'ubuzima, yabaye ministre ushinzwe ubwikorezi n'itumanaho, yabaye perezida w'inama y'igihugu, yabaye perezida wa Sena y'u Rwanda, yagizwe ministre ushinzwe uburezi. Nyuma yo kumara imyaka 4 muri ministeri ishinzwe uburezi, yagizwe ministre w'umutungo kamere, aho yavuye agirwa ministre ushinzwe ibidukikije. Uyu munsi ni ministeri ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda. Honorable Minister Dr. Uzziel Ndagijimana niwe munyakigega w'u Rwanda, ni ministre w'imari n'igenamigambi. Nawe ni intiti kabuhariwe kuko afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu. Yabonye mu 1998 yakuye muri kaminuza ya Wasilo, imwe muri kaminuza zitavugirwamo muri Polonye. Agisesekara mu Rwanda avuye muri Polonye. Honorable Minister Dr. Uzziel Ndagijimana yakiriwe na kaminuza y'u Rwanda nk'umwarimu w'ubukungu, aho yazamuwe mu ntera agirwa n'umuyobozi w'imari n'ubutegetsi bya kaminuza, aho yavuye aza kuba umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi, aho yavuye kuri uyu mwanya akagirwa ministeri wuzuye w'iyi ministeri. Aho ngeze sinzi niba gufatanya amatitre biri buze kunkundira, dore ko benshi mwanshinje kubara inkuru mu byubahiro ba nyirabyo bakwiye. Tugeze ku witwa Honorable Minister Major General Albert Murasira, ni ministeri w'ingabo. Uyu ni indwanyi kabuhariwe uzobereye ibya gisirikare kuko uretse gukora ikosi yanabyize mu ishuri. Yavutse ku tariki 11 z'ukwezi kwa 11 1962. Ni umunyarwanda, umwe mu basirikare b'inkogoto bakomeye bari mu Rwanda. Yayoboye ministeri y'ingabo kuva mu 2012. Yavukiye muri Kongo ahitwa Maniema, aho ababyeyi be bari barahungiye. Amashuri abanza yayize aho muri Maniema muri Kongo. Amashuri yisumbuye yayigiye mu Rwanda. Mu 1983 uyu Major General ndetse na Honorable Minister byombi Murasira Albert
yagiye kwiga amashuri yisumbuye mu by'Imana mu karere ka Ruhango. Akirangiza amashuri ye yisumbuye yinjiye igisirikare cy'u Rwanda hari mu 1988 ubwo yinjiraga ikosi rya gisirikare. Yize amasomo ya strategy ya gisirikare ndetse no kuyobora ingabo ndetse n'uburyo bw'imirwanire. Yagiye aba umwarimu w'imibare muri kaminuza y'u Rwanda. Yagizwe umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Ingabo mu 1999 kugeza mu 2004. Yabaye umwe mu bayobozi b'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani. Izo ngabo zari zaroherejwe na Afurika yunze ubumwe. Akiva ahangaha yagizwe umuyobozi wungirije w'amasomo mu kigo cya gisirikare kiri mu Bugesera Igako. Hagati y'ibihumbi 2012 n'ibihumbi 2018, Honorable Minister Major General Murasira yari umuyobozi w'ikigo cy'imari cya gisirikare cya Zigama kizwi nka KSS. Tugeze muri Minisiteri y'Ubutabera bw'u Rwanda, mu rwego rutinyitse cyane mu Rwanda, kandi nibyo koko rukwiye gutinywa. Ni mu gihe iyo umucamanza kubise inyundo ibindi byose birahagarara, hagakurikizwa icyo umucamanza yanzuye. Honorable Minister Johnson Busige ni Minisitiri w'Ubutabera ndetse n'intumwa ya leta byombi. Ni umunyarwanda ntasobwa mu mategeko. Uyu yicaye ku ntebe y'ubuministre bw'ubutabera mu Rwanda uhereye ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu 2013. Uyu we yavukiye muri Uganda aho ababyeyi be bari barahungiye. Naho yize amashuri ye uhereye mu mashuri abanza kugeza muri kaminuza. Icyiciro cya mbere n'icya kabiri yabyize muri University ya Makerere. Yahavuye yerekeza muri kaminuza ntatitizwa ku isi ya Harvard Kennedy School muri Amerika. Honorable Minister Johnson Busige yabaye perezida w'urukiko rukuru mu Rwanda hari hagati y'ibihumbi 2006 n'ibihumbi 2013. Yabaye umwarimu w'amategeko ndetse aba n'umwe mu bashinjacyaha bakuru mu Rwanda. Yanabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera. Si ibyo gusa ahubwo Honorable Minister Johnson Busige yabaye umwe mu bacamanza bakuru b'urukiko rwa East African Community Iyisi. Impamyabumenyi ya mbere mu bijyanye n'amategeko yayibonye mu 2006. Yize kandi muri kaminuza ya Groningen aho yavanye impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza. Nyuma yiga amategeko ajyanye n'ubucuruzi, business law. Honorable Minister Ines Mpambara ni ushinzwe imirimo y'inama y'abaministre mu Rwanda. Yabaye ikimenywa bose ubwo yari umuyobozi w'ishuri ry'itangazamakuru rya kaminuza y'u Rwanda. Mu mico ye abantu bamwita umugore w'amahame kuko rimwe na rimwe ashobora kuvugana igitsure mu gihe abona utita ku nshingano zawe. Igihe Honorable Minister Ines Mpambara yari umuyobozi w'ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda, azwiho kuba yarashimwaga cyane n'abayobozi be, harimo Recteur Emile Rwamasirabo wari umuyobozi wa kaminuza icyo gihe. Afatwa nka fondateri wamwe mu masomo yigishwa muri iri shuri ry'itumanaho. Yibukirwa cyane ku ruhare yagize mu gushingwa kwa radio ya kaminuza, Radio Salus. Yize itumanaho n'itangazamakuru. Abona impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri Canada. Mu 2006 Honorable Minister Ines Mpambara yagiriwe icyizere cyo kuba umunyamabanga wihariye wa Madame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame mu mushinga wa Jeannette Kagame witwa PART1. Kuva icyo gihe yagiye aba umukozi mu mirimo itandukanye mu biro by'umukuru w'igihugu aho yanabaye umuyobozi w'ibiro bya perezida. Ministre ushinzwe inganda n'ubucuruzi ni Honorable Minister Solaya Hakuziyaremye. Numwe mu banyarwanda bafite imyaka mikeya binjiye muri iyi guverinoma y'u Rwanda mu 2018 hari ku tariki 18 z'ukwa 10 2018. Yigiye mu Rwanda amashuri abanza n'ayisumbuye muri École Berger. Niho yize amashuri ye yisumbuye i Kigali. Yigaga mate physique, imibare n'ubugenge. Nyuma yuriye rutemikirere yerekeza mu Bubiligi muri Floric Business School ni Buruseli aho yakuye icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu ndetse n'imenyekanisha bikorwa. Yakomereje muri Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Nanone aho yakuye indi mpamyabumenyi ya International Management. Yabaye umukozi wa banki ya New York mu gashami kayo kari mu Bubiligi. Yabaye kandi umujyanama mukuru wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Mu kazi ke ku giti cye yabaye n'umujyanama mu bijyanye n'ubukungu mu Bubiligi. Yagizwe vice presidente w'ikigo gishinzwe imari n'amasoko.
Honorable Minister Dr Valentine Uwamariya, Minisitiri w'uburezi mu Rwanda, yabaye Minisitiri w'uburezi n'ubundi yari asanzwe akora mu burezi kuko yari umwarimu muri kaminuza. Yabaye Minisitiri w'uburezi ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2020. Umwanya yagiyeho avuye ku kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibijyanye n'amahugurwa, iterambere ry'ikigo n'ubushakashatsi muri Rwanda Polytechnic. Mu mashuri we yakurikiranye ibijyanye n'ubutabire n'ubundi ahereye muri kaminuza y'u Rwanda. Twinjire muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo iyobowe na Honorable Minister Claver Gatete, n'umunyarwanda wanabaye ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Yavukiye Mbarara muri Uganda hari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu 1962. Ni naho yakuriye ahigira amashuri abanza. Muri kaminuza yize ibijyanye n'ubukungu ndetse n'ubuhinzi, maze amashuri ye ya kaminuza ayaminuriza muri University ya British Columbia. Yanize muri Vancouver muri Canada mu 1991, ari naho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhinzi. Icyo gihe hari mu 1993. Akirangiza yakoze mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iby'iterambere mu Rwanda kugera mu 2000. Maze mu 2001 Honorable Minister Claver Gatete yinjira mu biro by'umukuru w'igihugu, ahagarariye u Rwanda mu buryo buhoraho mu muryango wa NEPAD. Hagati y'2003 n'2005 yari umunyamabanga ushinzwe iby'ubukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Mu 2005 kugeza mu 2009 Honorable Minister Gatete Claver yari ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, ashinzwe Ubwongereza, Ireland na Iceland. Yavuye kuba ambasaderi yinjira muri Banki Nkuru y'u Rwanda, aba umuyobozi mukuru wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Iyi banki kandi yanarayiyoboye aba guverineri mukuru kugera mu 2011. Hari imbere gato yuko agirwa Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi. Mu 2018 Honorable Minister Gatete yagizwe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Minisiteri y'Ibidukikije iyobowe na Honorable Minister Dr Jean d'Arc Mujawamariya, nawe numwe mu ntiti z'Abanyarwanda kandi w'inararibonye umaze igihe muri politiki. Yabaye Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda, aba na ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya. Yabonye izuba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 1970. Ni umunyamujyi wavukiye mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Yize siyanse mu Burusiya, ni muri People's Friendship University mu Burusiya. Mu 1997 aho yakuye impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza mu butabire. Impamyabumenyi y'ikirenga Honorable Minister Jean d'Arc yayikuye muri Indian Institute of Technology Ruka, yayibonye mu 2001. Ni intiti kabuhariwe mu bugenge n'ubutabire kuko nibyo yize mu mashuri ye atavangavanze hafi ya yose. Ni umwe mu Banyarwanda bazi kuvuga neza indimi nyinshi, arubatse ndetse afite abana 3. Abakunzi ba ruhago muraho. Amashoti ndetse n'amacenga, inshundura no kurasa mu ipaniye ya basket nabaziye. Tugeze muri Minisiteri y'Imikino mu Rwanda. Iyi minisiteri iyobowe na Honorable Minister Olore Mimosa Munyagaju. Ni umusportif w'umunyapolitike. Yageze muri Minisiteri ya Siporo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 2019. Uyu yize amashuri atandukanye mu byiciro byo hasi mu Rwanda, arimo kuyobora imishinga no kuyibyaza umusaruro. Abyigiye mu Buholandi muri Massachusetts School of Management. Yize ibyo gukora ubucuruzi, ariko kandi yabaye umusportif ibihe bitandukanye no mu makipe atandukanye. Ni umuministre wihebeye umukino wa basket. Yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cya African Alliance Rwanda. Ni ikigo gishinzwe ibijyanye n'ishoramari no gukorana n'amabanki mu Rwanda. Ni inzobere mu bijyanye n'imikorere ya za banki hamwe n'ishoramari. Yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi Sonarwa, yewe ashinzwe n'ishami ry'ubuzima. Yakoze kandi muri Copedu ashinzwe ubugenzuzi. Imyaka isaga 18 ayimaza akora ibijyanye n'ubucuruzi hamwe n'ishoramari, akagira n'ubumenyi buhagije mu isoko ry'ishoramari mu Rwanda.
kambe ncumbikiye ahangaha muri aba banyacyubahiro bagize inama y'abaminisitiri. Abandi ni mu kiganiro cy'ubutaha. Kanda subscribe niba utarayikanda kitazagucika. Niba wakunze iki kiganiro rero duha igikumwe cyo hejuru cyangwa se like. Ijwi ni rya Shalom Niyomuvunyi muri iki kiganiro ni cya Trust Wallet Studio. Imana ibarinde inzara by'umwihariko. Ndabakunda cyane. Kamanze nkubaze ngo mbese ukeneye umwanya wo kumenya ibibera kuri iyi si dutuye? Tekereza ko hari umuntu nibura umwe wo kwigirwaho? Shimishwa no kubona icyizere cyo kuzabaho ubuzima bw'ejo kandi kirekire. Dore turi mu isi y'ubufatanye no guhitamo umujyanama mwiza utazagutenguha. Dore ishuri muri Europe, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Inzira ni imwe, ni Trust Wallet Studio. Your faith has saved you.